Ki MDC Jong Khadc Hills Autonomous District Council menta ka Sngi ka shitarik unaiwing arajar arpuway kalarakhe Pyndonburom ya ka Lyngkhuh Snem Sngi yap ka ban repo ar Snem Jong unong seng ya ka Khadc Hills Autonomous District Council u Reverend J.J.M Mohan Nicholas Roy kumban Kynmaw ya u Reverend J.J.M Nicholas Roy lakha haka khat ar tarik ujilliu house Snem khat praspa praposaw baru lakhlad no nakane ka perthei day haka shitarik unaiwing usnem khat khandai spa san pukhandai hakarta ka ba nyoposan Snem kumbai ngite bo Reverend J.J.M Nicholas Roy udai unong seng ya ka District Council day haka ar punyo tarik ujilliu usnem khat khandai spa san pawar lasdang ban seng ya ka District Council but day haka khat saw tarik ujilliu usnem khat khandai spa nyopolai latip kerteng kum ka United Khadc Jaintia Hills District Council bat ka kam ka bakham kraw bat ka bakongsan ka ba utei unong yalam barat ba ka ri khasi ulale hakate ka por kadei ka bola wanra ya ka kernet ka ban riu lane ka 6 schedule ka balala ru ban penrung haka constitution jong ka ri India ka balong ka ikhtiar banyada ki paj ban riu lum kata banyada ya ka khendo ka siam banyada ya ka riti ka dustur ka rap ka riang bat ki we ki ba ki jingyada bakarpang ya ki paj riu lum Kalau sisa u dong saindo ya ka Khadc atau masjid council bat ya ka stick shidli ya ka India berapa way isu tu bagan ya ka Sngi kadeka 62 that anniversary dowi late Reverend J.J.M Golsroy na kalian juga aku mu nong ilam kalian ngatei kepaning kong ai ka jingero ka jing kubai kerpang ya ka stick committee nama kadeka program ka bagila organize kadeka staff Kabelum sisa ke Pyndonburom kebayi Pyndonburom naik ke benta di lead Reverend J.J.M Nicholas Roy. Kumjuru ik staff ke officer kumjuru nak kalian ka enforcement wing bala don ka akan ke step. India akan jadi beri pastor J.J.M Nicholas Roy ka fangi sutu ba. Dei mai bala trai sitom borba nak benta parwanra ya ka Unit kebanriu, haka konstitusi jong dari India, apa kejingan jong kopinat bodoloi, atau por pada usaman juga subcommittee, na kebentapan diskus, haji dari kumnu ban protect, ya ke interest jong tribal hamta North East India. Ini suatu baga dukung berkhar ke jong bajoi bang jutip, kalau misalnya jong mentoi na kebenta jong ni, renyima banlan. Bahadin bagi wanra yang ki amendment antara maring ke state hot ke bang ilayo naga central government ila do no katu kadi di mentoy enrai nginjula pat ia kaban Kynmaw tempang ya ki kam ki ba uni urang ba ulano senyang hakade ke derajat benriu ke jungi kam tambat kajinga dei bat ka 6 schedule Pangru ngalacan klet yai bak PNC belum mengelam jong kaliang persyak kaliang yate ke bangiong ibla airu itu ke jingkren mentan mentan Kynmaw ya ke ka jing temu jong ni urang bak haka por ya ke bau yadon keti ban tau ya ke nika kernet ke ban riu ban penrung hapo kariti sosial jong kari India Nakawi kapor kisdang ban kap ya ki tap yang jong ke District Council. Hendak kedo. Wat ki sorkar jalaru. Wat kita ki basyong hapo sekretariat. Kiale nakapor sakapor ban pentroñ ya kabor jong ke District Council. Nah kwa lembaga ni Sngi kabangi Kynmaw ya ka Lyngkhuh Sngiap jong uni urung kraw. Aku akan Kynmaw ya pi kum ki dekot ki Pyndonburom jong gani ka yeng hamtam yangi ki MDC ya pi ki officer bade ka judge benri hi barok away bakal ade ka por ya ka bangin yang ramba an penpau ya laga jong kesur bangin nang pengklan